Ya tina go marko alega dogbas nin kaji shimali go na kumsom. Na tuwe wago madat lauga ngu ai. Shi shwa mshate kamat na ntade wai pang sepeni go legastona lam shibe sanma ai. Kristu da sorai nuwa kunaw ni janina cha chumunga phe thi smru US loi mdu Yesu go ane yong phe shi ni nga sunstum da ngai tai go na tuwe wago madat lauga Shigam dat ngai nuwa punaw ni ndega yan go ane phe mdu Yesu jaja sunstum da nga sere phamjo nga yang e ante ni na tu nga ning len na la luai ni lo nga ga ai mdu Yesu gaston mabin khu na ya spe ni phe sunati ane phe stum yai go singge msha ko lo wang ta na nga jai mit mo ai lam ni nse nsa ai amu ni ngkhru nga jai mit ni musu klemai mit ni mno msha mai grai sang phe japhoy ai kum rong ai Angok kai lai makani ndelam ni ma khra go masha phe awu asin di kaw lu ngai dai nga ja aron ala ni phe e nai muai the tina nga khum tha na yensan kaw lu khra sadi koyan ra nga ka ai shingai ane snish ko na lai shi mduwa mungka ni phe madat khap la de mai ga ja ku sakro nga pra sa lu khra skut nga ga lo